Okay mga bitukon, adi kita City Hardware tika tungayan kita kay kukuhauntaan sa rakyan kay di naka-parking haluag at parkingan oday. Adi man so, adi naka-park. Tumanhay na, kinita ka mo. Adto man, o tara, let's go. O ha, tika garab inabayin kita maabtan din pag sarat City Hardware. So, adi na, maatras na kita kay babalintat sa rakyan dito may amon may summer lighting marketing. Naduluat kita ma-park itong gab illegal parking lagi happy. So, adi na guys, so adi na adi matabok na kita ngan tabok na adi na parongan na ngan ay gano kadto kumadto ngayon kita ha merkado kay tika garab ina nagtitika serum na mga alas 6:30 na ini itong gabi adi na kita di may luntad di na ha may andox di ha may Metro Bank mga diretso kita nga to merkado mapalit kita sura utan ngayon tat papaliton kay may dito naman sura ni Skabetsi kanina han aga udto nga ako ni luto mapatuo kita tika to ha proper di may Metro Bank ngan samgyupsal ngan everything ngan so adi na kita di may Eastern Star ngan diretso na kita di may MCC ngan kadina man ang tambayan an kusi corner ni Bubom. So mapawala kita ni din nga parte kay ato dito iton mga utanon mga utan na mapay kita Jesus na ori na kita maubos na tiya utan so mapaling kita magpalitin utan mga kato kita dito kanda mana Arlene so adi kada ba no putoy didi kita na banda mo pa didi kada damot era baligya na makakapili kita maupay nga utan so adi naton napili ito nganhin adi marigusungan pagbitod ginihaptan naton suklingan let's go na kita ngan adi nagsisinunod ako hining nga lalaki ambot kay dik nakakaligad peste kiti ka rin nga ngayon na to baga di signal pa katapos adi di pa nawawar signal nga mapaligid nga niya karasan yung illegal liwat kita utro di na kita no trader so kita di tika to inihan may Santa Cruz may Palawan di may library nga na di na kita di may stoplight so di pa dire pa aton turno paglarga katapos ito nira aton na tara na let's go hinay kita nga pag diretso ti pagkatugin dapunan ako na ukoy ha okay adi na kita di harani di may tulay di may munbon matabok na kita ngan adi na balabagit auto hoy anay ha maagi kami ngan diretso na City Hardware na ngayon mga basura kay buwas makolektanan mga basura na sige diretso parking na kita ngan masakob na ako ngan ops bodoy sakob na kay bangin makurpyo awano kan adi na oy bodoy tara mga ngaw na kita husto na ito nga mga mulay di nga nito pido adi nagkikitara ni nanin TV ngan diretso ko na nasura di alamisa ngan marigoso ngan pakbit ngan adi paan amon Skabit singan na ngaon kami let's go tara pangaon kita guys ngan happy ever after tapos na ngayon sus thank you guys.